hele Billy is toch? Ní sé tú é seo. Céirt? Fuair is sa. Fuair tú céirt? An pas mar thuiris go réún de hasise a hariscintom. Ó, cagóirte go leat. Níl tú an ghlacha leis, bhfuil? Well, cén ráhile há gom. Níl feicfá go gom léidir an bhansá timp le hiile. Ach ras na rún ágá. Well, ó hé bhibredá is anna hariscinté seo. Well, nar cheart níos má mach na bhíon ar dús. Well, ní bheith puoine go mach na bhíana bhir. Tuige. Well, tá siad a ggéirigad as ná láideach, a lu agus is féidir mu déir siad. What? Tá sé sais toban áráit. Ó, Ali. Mai míon tu a céis dói lumsa agus mar chuid gearán. Hello, hello. How's Tom? Hey, mar sé stracha leom. Ó, nach le cos cuat sin sich níos goid caiise go an bhrúirt. Ó, ná bé caiinslam. Ní hílumm cuiimú ar rud a bichéala. Bearla mí meach an rud a fad hart. Ó, caiise go se cruiacht. A siúna, cis tú enig stila na heile, bhí sé sáile ce lei sé heart é aga. Ní sé táda mar sin, ní bheith dian an. Na bí go bíart. Ha dí le Dylan na bhaintaid, sin ná Dylan happy out an seád áidearta. Tá bháin bechol cinnti sin. Má tá an brethh cos le methir. Ó, bháil, thar smuisi mar sin. A ní am an bhríd sin fácha ní smó. Ó, níl Sam. Dúirt mealaí go Georg na judge sin fós an Malachlas an Stone Ages. Bháil cibí, bé me agus mí tuairta mara. Tú sé sé sin nach listeach. Brenna bhíart an bheith géimecht. Tá mé géirí paranoid na léon seo, go sé séáil arm. Tuice mi sibh. Á, mór Tom. Gnearí leat. Bú sé go é, a cheann sé sin ábhar chlár anspéisiúil. Cas Tom agus Dylan? No, ní cos be fuile. Ach céis, bhaid páistí. Was a charge in a coward that is up body. Chutá na sacrathe a raid an reunion na nocht. Áí ar ní bhaid mé go leige. sé roi éanaach níos rénos. As céad fé cheann? Éis an bailach go cha sé lása, ní dóile mé. An ní féidir am céiste chuir hééis sé méidir dúirt mé leis. Look, ná bac leis sin ar fad. A mí nach afráid sin job na neistum nid an le. Níl sam. Agus an os ar sin, tá sé presentable. Tá sé breábhat a leabhart le dtíine agus is cóúir de maithe. Agus cén ráhhaile hágat. Measta. Leabhar leis. Hallo, Jan. Snéden seo. Ja, brenne tar bón an faoiné. An cuineach leat am reúní sin a bhís a cancer. Bhfuil éon seans go deochalm. Nocht. Oh, sorry. Oh, yeah. Fetch so sort of going to keep here, ne? Sorry, yeah, come on, Sean. Could you job better too? Yeah, come on, couple punt hero. Tirib. Agus let hen. Cattin is muna couple punt hero jirin. Her da she. Galway Seafood Restaurant, kitchen poster, no experience needed. Right there, eh? Ní bheith strawbeer sa job all in chinnish, Then you wouldn't let you get a horsey seafood. Yeah, well, come on, job can talk anyways. Mas can I meal upon Syria? Oh, yeah, look, you have to do a wheel upon trash hike. Just, nice job, what's up? Yeah, I was nearly gaidy raw islet. Well, tad force anyways. Get feel like over the mare. Well, my dear, my knock the from Goblin Shaw. Well, Niekim een in de harte restaurant wil pub again. Agus Kifin Target. Kate Ponce Techten. Huh? Just keep punt? Kate Ponce Techten, you'll trainer, not Tahiat, Shnama Harishkin, Toga, Nufoga. Well, it's like more on Sam. Okay, talk to me, Mushna. Right. Dixon Avargo. Right. Hi, bar this way, Hula Harry. Yeah, they're up and Charles or Telegram. Right, well, be my cheerio, bye. What the hell? Get our shoe nuggets and show. Well, do my like a minute palus go guy till the 10. Ah, come off it, Sheila. It's lumps and tars on show. August Neil and McBugger Macas, did you know the dinner bit Ella? Well,
we'll see about that. Sheila, níl amagam sa dullig chórtú árasan nua agus a rénos. Balum sa náit seo. Bhí me héin agus alíonn seo a bhád son a bhóg tosas Jack ann. Yeah, a walk sef shima, agus walk ma shista, so is lomsa. And sin walk ta sista lomsa, am result an vartiganish, ni runchna sacru shalada. Nas tam she bogish ta haristinu, agus that is a pack a lat. Look, Sheila, I really don't need this. Feel our heart on free, Rue Milchnach. Shinna Faga, Harnig me while you loo and you can right Ibrianov in peace and quiet. Well, sorry, hen, not my problem. But the five in the yogurt to Hannah Ruid. Han ma shog bat is boher dali. Ta isig an sale go Harnig me post the rashti. Yeah, and yeah, sackort the here. Anyway, it's going along so if we had five in the. Tamishan Shana, she see glass of Dorero Diana. Well, Neil, Mishig Bogomach. Oh, no, Mashahan at it. Is toch nach wil is agus cawm ma cola No. Well, cai me all time dullig reunion collage the Sinead the nacht. Well, her hooks are wide after replacement element. Oh, for God's sake, Sheila, cop on, will you? Brenna bhí I just bhín méidir dú me le lehána hí hir sig scoilehort. Tá bhrónarm, níor sé cheart am teidirrá. Ara, tá tú tá. Bhín dearamdir, tíim se go má. Tá seo tú léamh? Oh, just home decor magazine. Ha, habn go tú brair bo go má bhfuil. Oh, nar bhrála ma hechín beg héine bham. Le gádaí mór míltach. Is cisteach bra mór le bailí buí. Bailí buí? Yeah. Brenner. Bhúnaín seos cinnan tiopa. Le páiste. Is gan postám, is gan airigad am. Agus Liam. Yeah. Sáist chuoin na brín rudí mach ceach go dóir. Ach Brenna, te cochail cheort an am hain. Tá tú hóg fós. Tásúla. Bí cínte go. Tá si a gabh bhád an numracha am lé héin san áras an sin Liam. Ní cear go meid si fág in éonar. Yeah, well, cén fé lomsaí na faoi. Tá sé gobar freisin bach said. Liam, níl is am an diggin tú cé go híos is atá si. Agus sin rud eile ggólam si bórtha faoi. Níl éon arbertá dhéanaar an gáilidir í héana agus Evan. Yeah, take him. Brenna, gach takeíar gur féidir latsa agus Peadar agus Mára a thuirtí. Yeah, well, do you know when we yell, all right? Well, Déan le a hol Liam. Mar munar féidir linn Bernie a Haring Street seo, bairm social worker thuirteteach. Social worker? Wat hoe lang weet je het even nog al waren?
Seo pata matan. Tá ní smó am a bheice ma. Yeah, Chef Osage give your father right. Well, I'm sure I'm going to work seven. What she's a trainer. Head tot it anna let a train all. No, she's a mama. She'll add her to a piece. Keep she then a skill Bernie to say. Oh, well, the horse at Tantau, the best of both worlds. Yeah, best of both worlds. Well, okay, so Slán Evan. Oh, Liam, Brannan Holy Medals. Yeah, what I said to him, Mom. Oh, Brannan, would you go to see high enough, well? See high? Oh, Nilsson. Oh, come on, Bernie. Is she might the jiggers by me he's on fast. Yeah, because you can steer a trainer. Yeah, Nilin phone around. Come on, Bernie. Sure, no, my touch added than Lanu. Because, I mean, yeah, any word out of the Philippi. Well, okay. Fuck my who he's trainer. Yeah. Kinte. Smain je mocht. Hij zou play so staan. Slán. Slán. Cheerio what? So, could you take all around, huh? Who do I lay my rash Hillary snacky day? No need. Just towards Conham. Oh, then, come on, they go in small na couldn't guest. Well, Neil, and I read it. You know, so crucial doch. Chat towards Conham, Rugo Evan. Schnulfei. You know, Frahan woman not go more than him own. Ach go hard him tigsa. Agus visálacht daoine hosa freisin eile. An sin bheith orms a gur sus le maithir méonar. Shouldn't he have eile sé timpo? Tásúil go na great a gáte aige. Oh, not at all. When is Anna henne was a whole other. Agus bhí sé Anna bhadum sa le tamad an nos. Okay. Cé a gaban dó? Ooh la la, go heavin. Dói lad. Well, tásúil go mai ma escort ar an túm cíine. Ooh, out to impress an bhfuil. Ní dóilm, é. Bhí rach an ingaracht scrad asal ag an bhrein ar an gcuisin. Anyway, ar an gur duine an vulnerable sé héh fi láthair. Oh well, bhí paidiúir go bhana sé mar sin an nacht agus ní bheith go cad a hálóch. Fear le taí an ó Seán Brennan. Oh yeah, agus bheith agus a faoin taí sin ar fad nach méoch. Tá marrála a chalín. So, Sean and you? Oh, hi. Hi. An bhaistach tá tos a fechan go húntach. Oh, gur mágad iad. Right, well, ná fannig í over sí. Is dói go mai sé déanach agus mé fille. Tá tú Brannan yes? Oh, gur mágad. Good night, go galibh. Agus bhí chana íthagad. Agus tusa. Gur ar a dominín sin. Jenny me mi íhil. Okay, Slán. Slán. Iwa. Stas gam gur éir léad dul fé here. Bhí si a tanú le sin le fad an lá. Yeah. Well, fún piontart. Díana mis bóla sios go tí haig. Well, ní bhaile man á ríise bharis, ní dólan go mechan roid carpa cur amach gur fáilte róm. Well, glenne fianna mar sin. Le chean níos cúpla budéal das merlo an júh. Yeah, fech sé sin gohúltach. Tesgad go mai go gaiidú rudí mar seo fléil am ribrí. Oh, tú me cínte go me se go bra. Déanna se a débli cead le táhaid. A mac, i bh muoine bí gomas, haháile mar chúlaúanta. Cunne me se gáthúir. É chuoine bheith an bhainte go le cuasaí aigeid. Bhí cinnte na mé. Cunne me a gúi sé ben míle ponsin í cuir eisiige sal mé sige go méise. Hi. How's Bernie? Bernie. Om se Bernie. Fáil tú rúta leis Bob. Yeah, well, dúirt líam go mar sé hénig na leiteteach éis trainer. Tá Evan ag máide. Tá sulm go cum lethe. Máide? Ja. Mas tá máide agus Evan go mór le chéannas go bheith be jabba dar leis bú. Coile, ná se maith í se hapú mar sin. Cad é sé? Orange juice lethe. Orange juice angel am sleva. Coile, mé ceann réit feidir. An go méire, dóma díríomha. Níor casúar máchanna. Agus leis bhír ní mé geréice. Wow. Imagine sin rolla do was Sheila, huh? Why do so say Bernie bonnet? I need to get out of it. No, ja, maar die ik moet in Charlie. By the way, you just massive. Hey, Sheila.
Bhfuil Kate Hunhouse, Robbie? Yeah, go on, man. Na Shani today? Yeah, just nice. Isn't that my dial out, Pionto? Can't wait. Yeah, I'm a tinny go could the love word. Right. So we're actually showing it home. Right. Go Margaret, you want? Go Margaret. Okay? Nach bhfuil sé jazz bheith bhád an Rusnarún éis an méid a hála leis na títhe siras chuilerad. Well, an is Jan a bhí páirtnach beag agad hain leis an scéalar fad, na Jane Jeremy ar sin. Yeah. Go leis go. A hynnydd. A hynnydd ni wei. Gyda bod adw. Moira. Moira ni Conlon. I work, actually. Hwna ma gwyd y gofr yn nach fiag gan y mara, nacha? Sia, Rusnarún. Rusnarún, sia, hwna ma trachtar, ni rwm a riwan. Cag gent as di fiawr gofr yn nach mysyn? No, actually, it's brala me. I'll care for tain. But ta practice ag am hen, sig mar cele, ag orcig. Nar hwna tu corfos ma hen agus James yn nari. Oh, cogortigus. Vi James agus Mara go maclin chéile an céimlín. Go leis céil seo é Seán. Seán, jas búla lat. Hi. Agus bhfuil anagad ar hinnéad le fada. Oh, fada le gáil an ghuilis am gur bhí an bhean atá wem. Ar chuirtas an blasar an car tá merc nua ici. Ah, yeah, chorus. Okay, well, becertúing dul isteach agus búla le a chuid cardja. Tá an irid clisteag an fuhu. Slán. Feic mí níos déanaú. Bhid an chofn de Guinness G&T's óráiste mar stelle haig. So, cad yn scéil is do héana agus I hé? Ní éon scéil. Could you live in mar sinna a gistad? Jeez, níos is bogus teacharí, so Well, go sealadach sinna méid. Oh, man. Ní líon scéil an, Robbie, all right? Except go do héana agus Bernie do amachal calories. Robbie, the Bernie team. Maar cheart an gléich níosar. I mean, there's an éonar sin. Forget it, Jason. It's coming on toss am lína. Give us a clacht there. Nach das an duine tusa. Na, the cad a ceart am a dhéanamh an áide. Well, tás gom go ceart am an job a hógantach. Just ní fraham all of an Rusnarún a hógant. Yeah. Decisions, eh? Het voor is dat Anne Jakker bogo chorkig na blian da fadóhin. Ach, sure, fi an táilem gur be all low in a row, yes? Yeah, sé Rusnarún mo bhailin is. Tá mo chóirtir fadan sa. Nádar. Riad tá dúchlána chuirte. Díatan is stócha? Wel, Pedro di gynnan tú, táim cinnte gynnau roi go hwntach clet. Bara going budéile eile áile stócha. Oh, God. A bin seach nú níthe. Oh, Charlotte. I mean, ik heb hem Bernie sluizen na seach. Stein fraction of Andy, agus miskin mocht in Europe sin na páiste. So I go hannig choir sa molachar ag an am céanna, you know? Oh. So, cos what does it dial le seo? Well, it's a Bernie and páiste agus ceir job a chuine níos éasca. Jeez, that's just serious, na go? Tá. I mean, ní féidir Bernie agan leis páiste, so cam sé ortú an tamar fad. A chat sinú tá má gobal bí ar mám agus dádiam. Cam sin nach chotáda Michael a Bernie. Ach ní go Bernie cad a víú op. Gus tú a chosoch sa se go leach a raif a písa. Sin er dochtor anyway. Oh man, listen, ní féile sin le roi. I mean, caiid ó rud le hismóí. Jesus. Fúlam nuair a Harlín se seo. Dúirt mé leis bhean seo ag a hain. So, nar hahan an íhile? No. Van mé ansoltas. Gan áras bhí an duine anias, ceol, crack, an choulúidir. Actually, chuann sé goibhnanom nar bhí mise go láiste. Yeah. Well, nuair a bhreanín tú siar mar sin mine lehénta sin níos fear a gcónaí. Aha. Ach,
Níag sé bheith níos measa ná faoi láthair. Well, beidir gur ceart go amach níos minic mar sin. Yeah. Isn't that an offer? Yeah. Ja, bochel wijn. Dat hoe lang is wel, hè? Dat is het goed, hè? Toch ben ik dat. Je weet het, hè? Het kaarten is. Liam, wat germ sa hoga? Nou, chat over niet. Het is school. Ja, Liam, dat is gober maite. Het is een kerkelijk geleden. Het is een ander lijn, Shalom, zijn is. Ik moet het houden. Wacht maar even. Moet ik eentje? Ja, Jarafa. Nieuwa. Moet toch al uit? Wacht niet doorheen. Mooi moet je houtje. Nee, chef. Wacht niet doorheen. Nee, chef. Moet toch al niet? Ze ben moet touwen. Alright. Wacht. Ja, lijstje. Kom al. Wel, Cahan to dulce a chance oorente. Ach, nog een eetiedig een tag lahar rom. Maar je meems de tans nog naar de oiglum. Nog naar de oogles. Schafoit. Wel, niet zo is. Wie een misnachje aan de komstige se weer havli en hin. Veel Kelly. Not to oog. Komosok. Eremoel. Agus Pero yanam to. I'm going to go a good gal at. Cremile magat. Kan toe go feinig. Agus go kinolte. Agus times is een eer vadige de moeder. Niet alleen kormoe je herumsap. Wanneer is een hanje vast de holoder. Stolem gewild zijn amsip. Is oké. Listen, wat is? Cremile magat. Dan valt rood kring. No, dan 4 vecht het